Corinthians 1 vers 21. Abuko po 1 Corinthians hoofdstuk 1 vers 21. Bikasi nangada koni bukado, bigro tapu nangada koni no besadi kado, kado me prisiri nangada sosopasi, pu preki pu lusu dan suma bisina brivi. Here, asoso fasi preki na gides masai brivi. Isi de brada snap jasa trai preki awortu na gides masai brivi. Des masa ne brivi de dato wakapsa, de dato di komentar. Maar des masa e brivi. Ote kiesi arkitak, sade mai taki. Congolese na oso sade man di se taki. Je ma op de tekst was skrif tak mi me ko akorderi ki de te hemel na ang grota puna kotoigi. Wate ulang ang flyer ki you, na wa kotoigi kado e me kitak you yere you kisa wortu ni anupa. E follow? Na dito no to. E ulang ang flyer ki you wey keren of you take it chako pota wa presi, na wa kotoigi ki kado. De engel sitak de maf kado lang ang papira ki you figo lees na oso. Dus minus pas ay wango do nga flyer, minus 5 you way kara flyer, mana wako toy kiri engele me kita adei disi, ulang wa flyer di so asma, mano be wan teki. Dus if ina to consuno tra yulibi, dai sapta ka be skrifik ba, for ni te kende ki you, lazy. Abuko po Deuteronomium hoofdstuk 30 vers 19. Mikali hema na agro tapu, pogo toy di tine agensi Tapi nimeseti na ofisi libi na tede. Ere sagara taki abe set na ofisi libi na tede. So okuto ulang wa flyer di you. Na wa koto igiro met na ngayuta kisa libi of tede. Ite ka flyer ka ko poti wanton. Na koto igita kime pom kisa di tede. Ewi lang wa flyer di you na tede kitu wasani. Leise to leise. Abuko po Deuteronomium hoofdstuk 30 vers 19. Mikari hema na agro tapu pogo toy di tine agensi Dati nimeseti na ofisi libi na tede. Plasi na fluku. Libi na tede, plasi na fluku. Dus unu amekwa atide kiso flyer. Na hema na agro tapu ya kotoy katak so asma kiso papira goli sumana putra libi. So asma kiso papira atrowe inaton. Yemekwa kotoy di kase libi na tede. En plasi na fluku. Masales mafuedu, tede suku blessi, dat de longwason de kerki. Wat a yelik na pastor a blessi, want pastor te itak, if a money sa kano spang, mine gino an blessi tide. Dat na walei, ina Bible was sorry for ekis blessi. Ina Bible ungole isi suma ab de blessi. Kado egi blessi. No a pastor no ab no a blessi. Dat watak na wa bonu kampu ye go sonde. Wat ego na bonu kampu na semsani. Milibine go puyong. Se to aluku ko to aluku gim na ngade sandati. Semsan ye go do aketi, want ye lomba ka blessi, ma ine lomba ka sagado tegi you. Also you in a Bible, sana de blessi, suma sa ikadu fu kis blessi. Go na Psalm 8, verse 8. Wo begin na Psalm 8, verse 8. Wansang, we longwa bonu kampu, we longwa wa pastor tak a pastor dat baken, a potu po sa ikaninga, pastor na noa sa ikaninga. A Bible sorry sa ikaki sa ikaninga. Place yourself, Psalm 8, paragraph 8. Abuko po Psalm hoofdstuk 1 vers 1. Plasi puda man disi no waka na inida rai puda suma disi no abigalo fasi. En disi no tana inida pasi puda sonu suma. En disi no sido na inida sturu fu den spotuman. Ma en prisiri na inida wet fu masra. Yere sa Bible taki fu kis plesi. Yim a prisiri na inida wet fu masra. Dat na sa Bible taki. Ma pastor no matay itak so lang amoni sa kanospang mino ginawa blessed tide. Mino tak no openbare potini libi. No openbare no de no aspalibi. A openbare fa Bible tak efino hor kano wet yo tede. Dat na openbare in a Bible. Give Psalm 119 verse 8 to go sorry for his blessing. Wat gewoon de mai kori tak gewoon na mi kerki na mo gia blessing. Pastor no ma ginawa asma blessing. Pastor e du bonu ma woro ko tide day. En bonu ma srem no ma give blessing. Na kora mau koriu. A Bible sorry for his blessing. Lees. Abuko po Psalm hoofdstuk 19 vers 1. Plasi puda suma disi no bori am srefi na inida pasi. Disi de wakana inina red fu masra. Yere sa Bible taki blessing fu asma sa waka in the wet fu masra. De brada sa snap ja ala satra na wet fu gado e pus na ufolo. Tak try bomba kana wet fu gado. So why you got this blessing? Abab no magino one blessing. NDP no magino one blessing. Pastor no magino one blessing. A Bible sorry for his blessing. Lees het al eens. Abuko po Psalm hoofdstuk 19 vers 1.
Blessing for the Suma, this is the body of strength in the Pasi. This is the waka that in the red for Masra. They waka in a wet for Masra, don't take hold the wet for Masra. The top chief Israel. You so can have the Plakamana Igi, a wet for Masra or make you a blessing. That's a script in a Bible. Gonna do it after 21st A. Also, if I is blessing. Ano tamarati ko kira pastor tak if a collector sa kanos pang mino ginawa blessing. Pastor no maginawa blessing. Kung kayo ginawa sani, gado egi blessing, gado gi Satan ang maktif gi blessing too. Just if you pastor ginawa blessing of Satan ak moto. Ulo in a Bible is why it is blessing. Listen, a book of the Lord option at the verse 8. And as a pastor, that here for you the archipinifini, that is there for Master Yukado, Pushi, and for do Allah and commander, the commander today, that Master Yukado has said you ain't a tapu, Allah for Kufugro tapu. There is a God that he ordered commander if me, Dama put you hate up Allah for Kufugro tapu, let's go. And Allah the blessing this is a come na you. Allah the blessings are on you. That na sa Bible ka kita order commander, na nga wet fugado, dan pas the blessing o kontap you. Ano te igwa so de kerti na inehor no wet the blessing o kontap you. Bring it out. I'm that pastor that if a collector sa kanos pamine ginawa blessing, you pastor no ma ginawa blessing. Yes, right. Masara gado egi blessing. That's script in the Bible. And agi Satan makti to fugi blessing too. That te ine arki gado. Na yeshelek de sa say abi. Na gado bless you man, na Satan bless you. That's script in the Bible. Gado wa egi blessing. Let's go down. And Allah the blessing this is a come na you. And them are there for you. If you use the archida step for Masra Yukado. The arka stem for Masra gado wanta ke hori na the wet for Masra. That's script in the Bible. No one pastor no chano one train committee. No one train for no one pastor in no go arki. A Bible am lay skill ta hora wet for gado. Da your blessing. That's a script in the Bible. Let's go down. Verse 3. Use the blessing now in the photo. A blessing in a photo. If you take photo, you let someone on the black man and Indi, they are a wet fugado, you saw a blessing in a photo. But today they are black man or other blessing. Want to attain the ghetto. We attain the moro, Pina beautiful Fusrana, so they pass it for a mal. Walk rabbi in a strong a day of Allah will give his police in a microstrom in a beautiful attack. Understand? A beautiful and a blessing. Daarom de EDS bari ko was Sparta Brangu, was Sparta Niwe, ko Castro Alawiki, Boroko de Escas na ngare sans few. A blessing that they gonna a wet from Masragado, let's go do. Verse 3. The picking the sea, you shall make it a blessing, and as a blessing of fruit to for you grow. You see, a blessing of fruit for you grow. Therefore, a black man madu aland bo wasam, and a ginyang, a fruit to the come. And that God no bless you anu. Mateo is blessing that they gonna wet for Masragado. That's script in the Bible. They gonna wet for Gado. Now I'll give you the blessing. Him open by the 20 verse 13. No one pastor no boluma no magi blessing of bandit. What's up? They put it they fake a poema of associate. Where they yes you are bandit. They take out pour ala fluku na itapu. Ala sana pour na itapu ala kroy. A bandit that's the no kroy da may begi money tap if you na data may do. Data may do. Say naman may a president. What a manasem rasleka president. Nakama pura frukta president kama kadraya kondre. That's why you go do na malek plaka matakego suku blessing. Tak im gonna pandit this im gonna pandit that. Lazy. A book of open Bade of 20 verse 13. Blessing for the Suma, this is to have commentary. So that in them ability for the more living. And them can work out them for to go in the photo. Yere sabe go taki. Blessing for this masayor kade commentary. The masayor wet fukado. Blessing for them. Dat na sa we pray ki dia blaka mananga ingi wat you na the toalo stam of Israel. Yes, right. Come back na the wet fukado na yo kishu blessing. You na kona no ambonu kampu. Ida de yeshi bonu kampu nga bigitolo. So mo pour kunu taps mananga desandati. Fa akunu konta pa blaka man. In verse 5 vous de achter 20. Also if akunu konta blaka man. Abonu man da sele de ondro akunu. Dara mama ite come bigitolo takai ai pour kunu taps man. Also you sa na kunu sa de tap blaka man. A boek van Deuteronomie hoofdstuk 28 vers 15. Maar als een passation, dat die even je nou arki naar de stem van Masra Yukado, pushi en doe alle hem commanderen naar hem wet, die ze me commanderen. Je doet
dan ala de flukusa kom na yutapu. Ala de flukusa kom na yutapu dat na wakunu. Say they know of the bonu man talk about a kunu that. Say they know of the pastor they talk about a kunu that for the tapasukan of the black man ingi. No of the bonu man talk about a kunu that. But they might play bonu man like they might pisma. They might play bonu man like they might pisma. Mama follow the problem. Once a black man first time, so long a wafu pina, ala we pina, a black man first time sadati. A black man one first time sadati. Uno na nga Bible ko lesi sa masragado kaki. Wat de vroeger na sa lesi give vier ancestors. There's vier ancestors. En masrasa panya yuna mindri fu ala polku. Kuna waka ba pisi fu grontapu, te doro da traka ba pisi. En trape, you sabini, tragado disi you. Nanga de taba fu you, no iti de sabi, dem kado fu, unu nanga stong. Yere sa Bible taki, you so ganam de blaka man nga ingi, gado ko panya you mindri ala folak. Daarom ya blaka man India, ya blaka man China, ya blaka man Israël, Jamaica, Guyana, ala se ude. En ala se plede ude ondra flukja. Want a mataki yo dino tragado, sa de bigis ma fino be sabi. Gado fu udu nanga stong. Sana gado fu udu, a kruis fu Christendom. Dat wat tak na udu. Tap se ides mai met sweli gado nanga udu nanga planga e dini gado tak yo din gado udu nanga stong. A stong yes yendu yes ma ab stong. Muslim ab stong. Dat nasa gado tak in iwa kondre pele de slaven meester bochara blakama kong ibo din tra gado. Dat se nanga blakama. Die met de vloek Jeremia 17 vers 4. Dat op here it is. Go sorry in a Bijbel sap sa nanga zogenaamde blakama. Da wol lees wat u stelsel jafu sorry sa ko offering na nga Bible wat sang ma pa buku jafu wastekte sa de man takina a kulturu blakama witi na nga desandat da mo gisa de ma pot ina buku about witi na nga a Bible lees so dat A buku fu Yeremia usa. Sane? Oh. A buku fu Yeremia usa 17 vers 4. En you strati, salusi you anu fu you, no sa hori da erfenis, disi mi benki you moro. En misa benki you dini, de beyanti fu you, da ini da kontre disi, you no sabi. yere sa Bible taki gado taki ya zogenaamde blakama na nga igi mo met you lose you anu fu you erfenis sa na you erfenis na you kulturu you erfenis na you kulturu a blakama konja lek slaaf ano chare kulturu kom. Want if we tina you kulturu, asai de some homo in the bonu kampu. Sai de some huru do in the bonu kampu. Asai de na trama sani abi pai fudu you kulturu. Yabi pai Florida wa ante na otra folek, yabi pai pangi na otra folek. Dat ala krasa yabi pai na otra folek for you kulturu. Kado takibo lash you kulturu you let blaka mana ingi. That script in a Bible. Listen to Alice so that. A buku fu Yeremia usa 17 vers 4. And you strati, salusi you anu fu you no sa hori da erfenis, disi mi benki you moro. And misa meki you dini de beyanti fu you, na ini da kontre disi, you no sabi. Bikasi ume meki wa fire bron, na imi hati, disi sa bron futego. Yere, o din tragado ina kondre sa uno sabi. On die de leiders maar voor in boto dape, de no be sa pedego. De contractarbeiders, de man tek de tas, tek Soweto, tek fire alasani, bak ay wogwa Suriname, wogwa Sranang, of wogwa Trinidad, of wogwa Guyana. Maar de slafu, ako uni de ini kosproche wan next. De man pa ko net ay tapu kisi chagwe. Di kisi sefi, ide wan boto egwe. Dat wat dat ino tek next chagwe. En you don't know you kulturu no kom mee na ngayu. Hoe lees je nou about inleiding en cultuur? Je maar die soort. Los van het feit dat de verschillende volkeren zich allemaal van elkaar onderscheiden, vertonen zij ook wel overeenkomsten. Eén overeenkomst is het feit dat zij allen een cultuur hebben. Alle volken hebben eigen cultuur. Dat na sagado beset vanaf het begin. Alle volken hebben eigen cultuur. Zo ook toe blaka mananga ingi de 12 sama Israël gado be giwa cultuur. Gado be giwa cultuur. Lees godo. Wanneer er in Suriname gesproken wordt over cultuur, met name dat van de Afro-Surinamer, is men geneigd te denken aan afgoderij. Ja, we weten about dat cultuur van Afro-Surinamer, dat allemaal kijk naar afgoderij. Zijde, omdat we lussen aan de verwerkelijke cultuur godin udu, dan gaan de tra rommel. Daarom de mij kari afgoderij. Maar we gaan de overeenkomsten in de Bijbel, dan gaan ze schrijven in de zandis.
are gods, we are kings. We march in faith, cause we believe we can change the world to what it needs. Stand against our enemies, cause we can. Yeah, can't nothing ever stop us. Take one and another will rise up. We'll endure until we reach the end. We are gods, we are kings, demanding change, cause we believe we can.